Hey, what's up English learners? Welcome to another video. In this video we're looking at daily routine. Саламатсыздар урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөрү. Бул видеодо биз күнүмдүк иш аракеттер же күнүмдүк рутина жөнүндө сөз кылабыз. Let's begin. I get up early at around 6:30. I get up. Get up деп айтабыз бат айтканда. I get up early at around 6:30. At around деп айтабыз. Мен эрте турам 6:30-дарда. Okay? Get up туруу, early эрте. Around чамасында, айланасында. At ошол маалда. At around ошол 6:30-дардын айланасында. I take a shower and head to the kitchen to fix myself a breakfast. I take a shower and head to the kitchen to fix myself a breakfast. Мен душка түшүп, ашканага тамактанганы барам. Take a shower, душка түшүү, shower, душ, take алуу. Бирок бирге окуганда take a shower, душка түшүү бул. Head to the kitchen. Head to the kitchen. Head бул негизи баш. Бирок бул жерде head жөнөө, баруу. Kitchen ашкана. Fix оңдоо, даярдоо. Өзүмө breakfast эрте мененки тамакты даярдоого барам. Демек мен душка түшүп ашканага тамактанганы барам. By the way, I put my phone on charge as soon as I get up. Айтмакчы, уйкудан турарым менен телефонумду зарядкага коёмун. By the way, айтмакчы. I put мен коём my phone телефонумду on charge. Charge зарядтоо, on charge зарядкага. As soon as I get up. Турарым менен. As soon as бир нерсе кылар менен. I know that it's bad, but I surf social media as I'm having a breakfast. Билем бул жаман, бирок тамактанып жатып, соц тармактарды чукулайм. I know, мен билем. It's bad. Бул жаман. That it's bad. Бул жаман экенин. But, бирок, I surf social media. Соц тармактарды же соц медианы чукулайм. As I'm having a breakfast. Эрте мененки тамактанып жатып. I eat a big breakfast. I eat a big breakfast. Бат айтканда I eat a big breakfast. Мен эрте менен көп тамак жейм. I don't wash dishes until lunchtime. I don't wash dishes until lunchtime. I don't wash dishes until lunchtime. Бат айтканда I don't wash dishes until lunchtime. Түшкү тамактанууга чейин идиштерди жуубайм. Wash жуу, dishes идиштер. Until чейин lunchtime түшкү тамактануу убагы. I don't wash dishes until lunchtime. I work at home. I work at home. Мен үйдөн иштейм. At home үйдөн, work иштейм. I need electricity, internet connection, and a computer to work. I need electricity, internet connection, and a computer to work. Мага иштеш үчүн электр энергиясы, интернет байланышы жана компьютер керек. I need, мен керек кылам, мага керек. Electricity бул электр энергиясы, интернет байланышы бул internet connection, and a computer. Бул түшүнүктүү эле. I hate distractions while working. I hate distractions while working. Иштеп жатып, алаксыта турган нерселерди жек көрөм. Hate, жек көрүү. Distractions, алаксыта турган нерселер. While working. While, бир нерсенин учурунда. While working, иштеп жатып. Иштөөнүн учурунда. It takes me about 2 to 4 hours of concentration to finish all the important work. It takes me about 2 to 4 hours of concentration to finish all the important work. Эң маанилүү жумушту бүтүрүүгө 2-4 саат кетет. It takes me. Биз англис тилинде бир нерсе кылууга ушунча убакыт кетет дегенде ушул форма менен айтабыз да. It takes me about 2 to 4 hours of concentration. Concentration деген көңүлдү ошол бир нерсеге бөлүү. Концентрация. Finish бүтүрүү. Important маанилүү. Important work маанилүү жумуш. I spend the rest of the day doing less important work.
I spend the rest of the day doing less important work. Күндүн калган бөлүгүн азыраак маанилүү жумуштарды кылып өткөрөм. I spend өткөрөм. Rest калган. Day күн. Rest of the day. Эмненин күндүн калганын эмне кылып doing less important work. Less азыраак. Important маанилүү, азыраак маанилүү жумуш. For lunch, I usually cook something hot. For lunch, I usually cook something hot. Түшкү тамакка көбүнесе ысык бир нерсе даярдайм. For lunch, түшкү тамак үчүн, түшкү тамакка I usually обычно cook something hot. Cook даярдайм, something бир нерсе, hot ысык. After lunch, I head outside to take a walk and listen to an audiobook. After lunch, I head outside to take a walk and listen to an audiobook. Түшкү тамактан кийин сыртка басып келүүгө жана аудио китап угуп келүүгө жөнөйм. After lunch. After кийин, бир нерседен кийин. Lunch түшкү тамак. After lunch түшкү тамактан кийин. I head дагы бул жерде head деген сөз дагы келди. Head жөнө. Ошондой эле баш. Outside сыртка. I head outside. Мен сыртка жөнөйм. Эмне кылганы? To take a walk. Басып келгени. And дагы эмне? Listen to an audiobook. Listen угуу. Audiobook. Аудио китеп. Эмнени угуу? Listen to an audiobook. Аудио китепти угуп келген. Listen угуу. Андан кийин дайыма to деген ушундай кичинекей элемент келет. To be continued уландысы бар. Hey, we teach English on WhatsApp. So, just to let you know, biz ошондой эле англис тилин WhatsApp аркылуу үйрөтөбүз. You can learn more in the description. Кененирээк маалыматты видеонун сүрөттөмөсүнөн алсаңыз болот.